Bradley cymryd dros y bêl. Noah Edwards! Fymryn heibio. Faint o ffactor oedd y gwynt yn y fan yna, tybed. Mi oedd y golwr y sicr wedi giro. Williams ar tafliad. Mendes yn edrych am Bickerstaff. Pas hyfryd at Noah Edwards. Ond am yna le gan Sean Bradley. Mae yna bedwar yn y cwrt yn disgwyl am greisiad gyn Bradley os ergyd i fod oes wir. Arbediad ardderchog gan Rushton. Wel, mi oedd o'n arwr nos fawrth yma yn erbyn Cey Conna. A mae wedi cychwyn y gêm yn yr un modd. Arbediad gwych. Wel, y chwaraewyr i gyd ar y llinell gôl i bob pwrpas. Mar un i rei prawf ar yr amddiffyn y peniad gan Nash. A'r cyfle gorau hyd yma i'r tîm cartra. A Ben Nash a'r peniad wedi cael ei chlirio ddi ar y llinell. 1 munud ar 15 o'r ail hanner wedi chwarae. Taylor Williams ar gei Cornel Mendes! I gefn y rwyd, Paulo Mendes, dwi'n credu gafodd y cyffyrddiad ola. Mi oedd y gwynt yn ei dalu'n berffaith i Paulo Mendes. John Rushton wedi giro, y Flint dim, Cynarfon 1. Ryan Williams ar tafliad Kenny. I fewn at y Bickerstaff, wan ta Sean Bradley, yr ail i Gynarfon. Cyfuniad hyfryd yn y llinell flaen. Y bêl yn disgyn i Sean Bradley. Cynarfon di sgorio dwywaith mewn 3 munud. Ryan Williams ar gei Crydd i Gynarfon. Edrych am Michael Packer ar peniad. Kenny taro'r trawst! Wel, y gei Crydd yn cael ei chodi fewn i'r cwrt gan Ryan Williams. Peniad Michael Packer yn berffaith i Jack Kenny. A gynta yn taro'r trawst. Hwnna hanner cyntaf yn mynd i fewn, dim di ennill y gêm i fi. Y gynnu gwynt ail hanner ac ni'n neud yn dda. I thought today we were not good enough in the first 20 minutes. Started really slowly. I thought we grew into the game, and in the second half, when the goals come for them, it's come at a period where we're probably on top. We look like we're about to score and take the lead. And then our resilience isn't what I want it to be. It's not where I want it to be at currently. I think we've had some difficult results so far this season, and maybe when the goal's gone against us, we need to show more resilience in terms of how we react to that and how we come back into it. It's early days on the basis of, we've been back together 2.5, 3 weeks, 3 games in a 7-day period, but we need to get away from making excuses for ourselves, and we need to get into the business of performances and results. Bwysig bod ni'n pwysio ymlaen rwan a trio cyrraedd y 6 ucha 'na a dod i fama heddiw i gael 3 pwynt yn oedd pwysig iawn.